Jul i avgust su period kada se prikuplja livadski med, koji je možda i najkvalitetniji od svih vrsta ove prirodne delicije, ali protekla 2 mjeseca nikako nisu pogodovala pčelinjaku Borislava Stojčića iz Gornjih Smrtića. Suša je uništila livadsku bilje i cvjetove i samim tim pčele nisu pokupile polen. Godina je bila loša za sve poljoprivrednike, a pogotovo za nas pčelare, kaže Borislav. Glavni razlog je poremećaj klime. Klima se toliko poremetila da od ekstremne zime, ne znam, koja je bila u maju mjesecu, došlo se do ekstremnih temperatura ljetnih do 40 i preko 40 stepeni, koje znamo ne pogoduju ničemu i ne pašu. Što se tiče pčela, visoka temperatura kao temperatura ne smeta im mnogo, ne može im ništa naškoditi. Jedino što je problem što visoka temperatura uništava sve, uništava cvjetove. Evo, trenutno imamo tu situaciju zlatošipka, koja je inače medonosna biljka, trebala u ovo vrijeme sad da donese neke rezultate, ali ne može donijeti pošto nema vlage u vazduhu, a prevelika temperatura. Jeste li proizveli ikakvu količinu meda ove godine? Pa, ne mogu reći da nisam. Jesam proizveo nešto meda, ali to nije na broj košnica. To je veoma malo. Kad jedna košnica da od 3 do 5-6 kg meda, to je posve malo, ali moram biti s tim zadovoljan jer slušao sam priče pčelara kolega koji kažu da nisu proizveli ništa. Sa pčelarstvom je počeo da se bavi prije skoro 2 decenije i kako kaže, prve godine su bile medonosne, ali kako je vrijeme odmicalo, svaka godina je bila sve lošija. Krenuo sam i kao inače, svaki mladi pčelar pravilo je da se krene 3 do 5 društava. Tako sam i ja počeo i već u naredne 2-3 godine to je bilo 15-20 društava i onda svake godine se išlo pomalo. Nisam išao nekom brzinom jer pogrešno je ići u nešto ulagati previše dok se ne savlada teorija. A koliko ih danas imate? Pa danas imam nešto manje od 150 komada na 2 lokacije. Ovdje otprilike što se vidi iza leđa negdje 100 komada i negdje oko 50 na drugoj lokaciji pečene gilava. Ovaj vrijedni čovjek kaže da pčelari ne mogu samo da se oslanjaju na med, već moraju da proizvode i druge pčelinje proizvode kako bi uspjeli da nešto zarade. Samim tim neophodan je svakodnevni rad u pčelinjaku. Pčelar ne smije samo ići na jednu vrstu proizvoda. Što se tiče pčela, u pčelarstvu ima propolis, ima polen, ima med, tako da se moramo naći u svemu pomalo. Prodaja pčelinjih društva, prodaja rojeva, tako da pčelar mora sam sebi smisliti način na koji će nešto zaraditi, da ne ulaže iz džepa gotov novac u proizvodnju pčela. Evo, ali potrebno je dosta raditi oko pčela. Šta vi konkretno radite? Pa pčelarska sezona traje, na primjer, od avgusta, to je nova godina za pčelare, pa sve do maja mjeseca, svaki mjesec nosi određene radove. Evo, na primjer, trenutno ovaj mjesec je kontrola hrane koje pčele imaju kod sebe, kontrola šta je sa maticama. Znamo svi da u ovo vrijeme često dolazi do gubitka matica. Sve se to treba na vrijeme primijetiti da ne bi ostao bez pčela ili da ne bi doživio neke gubitke. Evo, vi izlažete i u našoj prodavnici, a imate i redovne mušterije. Bez obzira na lošu godinu imate redovne kupce. Da, što se tiče imam, jer ipak rekao sam, naglasio sam malo prije da se bavim 20 godina pčelama, ipak je to duži period i kupci su sami uvidjeli kvalitet i to. Ako imate kvalitet, sigurno ste imati mušterije, imate odnosno kupca. Porodica Stojčić bavi se i uzgajanjem pilića, a ovaj posao obavlja za poslovne partnere i od toga ostvaruju solidan prihod. Predavno smo počeli 1997. godine, a počeli smo u iznajmitom pilićaru. Neke 2-3 godine sam radio, ja i Burazor, popola u iznajmitom pilićaru, da bi kasnije prvo ja napravio sebi farmu, a onda i Burazor nakon 2 godine napravio sebi farmu i tako da smo krenuli raditi samostalno. A danas radite za klijenta? Da, danas mi radimo uslužni tov za firmu Sana Vita koja se nalazi 500 metara odavde. Njihovo je jednodnevno pile i koncentrat, a naša je da utovimo pilće 38 do 45 dana. Zavisi, nije u svakom turnusu isti datum isporuke, tako da u tom terminu oko 5-6 dana se pilci tovare i dostignu neku težinu 2,5 i čak i do 3 kg. Desna ruka Borislavu je njegova supruga Slavujka,
koja obavlja većinu poslova u pilićarniku. Žurstva najviše tu ispomažim, pazim normalno da kad nestalo struje i to agregat se mora uključiti i tako. A oko pčela? Oko pčela, tu kad je vrcanje meda, tu pomažem i normalno pakujem i ostalo što treba, i kuća je tu na mene i sve ostalo. I pored svih nedaća sa vremenskim prilikama, Borislav preporučuje svima da se počnu baviti pčelarstvom, ali ističe da zarada nije zagarantovana. To se tiče pčelarenja, kažem, to je posao za mlade pčelare koji su ambiciozni, koji su puni snagi. Samo trenutno, ne mogu ih pozvati masovno da idu, jer godine su promijenilo se vrijeme, tako da ne znam šta bi preporučio. Jedino što preporučio, ne plašite se, krenite sa manjim brojem, dok ne savladate suštinu pčelarenja, a onda normalno razvijajte pčelarstvo u nekom većem broju. I jedino još što bi ovdje zamolio bi naše prenaučene, tako kažem, načelnika opštine i skupštinu, pošto su godine takve kako jesu, da nam ove godine izađu u susret, da nam pomognu u financijskom smislu. Ja znam da budžetom nisu planirali neka sredstva za pčelare, ali ide sada rebalans budžeta. Pa bi zamolio, ako bude ikakva mogućnost, da u rebalansu obezbijedi određenu količinu novca da nam pomognu, jer stvarno je godina ružna. Stojčićev med završio je na skoro svim svjetskim kontinentima, a sve zahvaljujući našim ljudima i brojnoj dijaspori, koja potiče iz ovog sela i podmotajičkog kraja. Njegovi proizvodi mogu se naći i u specijalizovanoj našoj prodavnici, koja je otvorena ove godine u Prnjavoru.